Nimbano oras yumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito laing channel kayo, Iloco Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingding ngay. Anya karamitang tanyak! Ikag madlaw. Hala, pag nakakinggan natin, tika palyok. Darasam, paltukan ka na, kikis ka. Kanugam damtiyak parayat. Mapantay kay Gloria. Karamitang tanyak ditoy! Kalagdaan ditoy! Nagpupuskot si Ruruot ditoy! Noide, ket napaya, iti kalikagom ko kan ka. Saan kita? Anya! Saan? Hindi nagpagaramitan iti dakas! Saan? Koy ka. Saan? Amayata dito! Awan makagagkan ka. Ipatan na! Nawa na rin iti pot. Kukuha ko itan. Kukuha kan. Nagsayat na ito'y akong daway karisabong. Nagunod ka madlangan. Panakusan na kunyang gamit. Ikatamon kain galit mo itiktima kan sa kakalaan mo. Saan? Ulit-ulit at tinaramid ko kan ka. Kalpasan na. Patayin ka langan. Itikas na. Awanan ti parikot. Iti nagkalangan di tabakras. Magamu kan magbiag kapay unusan. Napukaw na tipot na. Itan. Nagsumpi ako ni Dimension. Nalpas matlangan ti planok. Salbag dahil kay sabong. Amok ko matlangan di nakayat. Iswakas kailangan tinaramid ko. Ha! Matay man ka nagbiag. Awanan bibiyang ko. Nagmalmalam ka nga awan, tuan. Napnapanam. Nagsubliak ka dagos, idirimuarak idagsapa. Ngayon iti pa nagsublik, awan ka matan. Ita ka lang. Asumang pa. Kwabas. Oh, nakaragragsak ka. Nalpasan, boss. Inatiw kan. Anya nga inatiw. Awanan ane karisabong. Nalpasan. Nalpasan, boss. Anya? Agdiretso tapay lang iti kalapaw ko. Agpalabas tayo jay iti rabi. Wan manong. Agdamit kit ni makani jay. When mabalin ang maluto. Agluto talangin. Sige. Ano dito ay? Ijay pantamaan son. Umay ka! Ayan day dyan nagtimak. Medyo nasipnat manong. Kan saan una ang nasalag ti bulan. Iso ang nasipnat. Ha? Babae. Nakailat iti daga. Kitaan ka mga son. Ha? Asino ka? Tulungan ka. Siya po ni Ami. Ami? Siya po ni Ami. Tiyawan ng bayan. Ah! Landon,
Ayop na! Datos da talaga mag-ansal! Lando, Di dalanasan ko niya kami. Balsak ida! huston Lando. Huston! Nasikasatan niya kami. Aginan. Rumarak mano. Papanam, Mapanak iti mansyon. Sarakak da jatungan. Balsak iti naramid na kanya kami. saan ka rumar? Agkalma ka lang, Lando. Dangiti anak ti demonyo. Asikashun takit din yami. Paginanain ta na yung bag. Kat isurot tan ijay kota. Abay nga ta. Nga trabiin. Ngam awan pailaan ni Ami. Napan na nga tan. Ito lang ang mapasamak ti kastoy ah. Amin apapanan na kat ipakada na kanya. Numan agdak iti kataltalunan. Mapanlag ta ijay. Tapno sarakan na kat agpakada. Angam apay itan adi nagpakada. Sana si Mangpat ni Ami idirabi. Madanagan ha. Saka matela. Agda nagkaladagos. Amang ano na pa nagpasyar. Kanagiti ayan ti gagayam na. Awan ti amok agayam ni Ami diti asyenda. Ha? Tasaan mat armurwar. Gapot adalakat nga rudlik-liklikan na sipod pay. Anya? Pampanunutak paikit din. Nga adada ka sa napasamak kan ko na. Mawan mat nga taila. Igni, makamu ka dito ya. Ag-spray kayo ana imbag ka dagiti mangga. Oo nila. Agsubliak iti pagnanaudan ni. Kitaak ni Ami. Bart, kumusta tinapanam? Nagbayadan day jay adon? Well, madam, imot kon ti kwarta. Nasaya at launaya. Ininutan ang madispos amin ang marihuana. Talaga mat, madam. Nadalos, titignay ko. Iswat di kay madanagan. Alahiyag mo ti kwarta. Kat di kay agdanat. Iyawat kong tumat lang ti para kabak. Boss, kwarta manan, takwar. Untuan, kwarta manen. Boss, kumarta. Nagsugal. Loko, Na. saan na mabalin? Pinasardan pa lang ni senyor ti sugal. Di na kaya't nga dag susugal ita. Maawatan. Limad mati, panagsusugal tayo Bueno, ipakada ta deta kini madam. No lakit di ta kaduwatan ni madam. Awan parikot. Saan aparikot day ta pa nagsugal tayo? Kapatalimad man. Sana madlaw nga dagayam agsusugal iti balay ti maysa nga amiga. Sa bagay, amok na ita madam. Dakal mati balay day di agayam ko. Iso nga ado mati agsusugal itya. Madam, agsugal ka kadima. Natural! Agsugal! Amumat aday katiliwliwa. Ti agsugal. Madam, binyulagan ti kwarta yaw. Siya ti magisugal. Anya? Sigurado. Mabakan tumot lang, madam. Sayang ti kwarta. Anya? No siya ti magisugal. Sigurado ang mga bak. Mabadok ti kwarta yaw. Tanya ti pagkunkunang iti bagintungan. Nalalaing ka ngam iti siya. Ay, wala, madam. Ungan, aguli magkaditan. Sige, Bart. Partakam, yag maneho. Manon nga aldaw adi si Mangpat ni Ami. Talaga madandanagan akong kankwana. Mapasamak ka dimot kankwana. Tinapasamak ka ni Victor. Ano sa dinuladitan ti pangsapsapulak kankwana? Diyos ko. Tarabayam ni Ami.
Awan ko matiddakas, pasamag kan pana. Lando, saan mo pampanawan ni Ami? Bantayam. Uwan mangansong. Ang mga men na ti panunutan ng aramidan. Masapul nga dakalat ta iti abay na. Yawat mo, noon niya ti kasapulan na. Uwan mangansong. Asikaswam. Gaputaado ti garumyad na. Nasaniit pa ila dagijay. Innak mga lakadag iti bulbulong, amabalin apangagas taken kwa na. Ami, ano kaya't mo tagsukat iti kawas mo? Agsukat ka lang ta. Ada pagsukatan dito eh. Inyag ti kapadam mo't lababae dito kuta. Ano mabisin ka? Ibagam lang ta. Ami. Awanan ti Sir Serpil. Awanan. Diyak pala na tayo. Iti pa nang itinagda kanya. Iti bakras. Diyakon kalikag ko magdapiaga. Saan? Kaya't kunti matay. Di ka agsarita iti kasta. Nadadalan ti biyag ko. Ha? Kaya't kunti matay. Igni, wala talaga ni Ami. Talaga saan na simbang sangput. Anya? Sinapol ko iti amok amabalin na pagturungan. Ngam-awan mo. Ay sus! Napananangarutan nga ila. Awan nga. Anyamat tanan. Apay at inaimpakada kanyak ti papanan na. Manungal daw na di simbang pat. Binaybayan naman kan ti panaganal na. Ila! Amangan mat mo pa. No, dadakas na napasama ka pa na. Amangan no pinatay da. Anya? Amangan no kastangad pa isaw. Diyos ko, saan ko mamata? Saan ko ma? Dito'y Igni. Dito'y tasakulan ni Ena. Amangan wada dito'y. Amangan din tinagdamot kit dito bangkay na dito na disuor. Ha? Sa pulang taan na imbag. Tulungan na, Igni. Ako nila. Dito yung natatinang patayan na kankwana. Sinapol tapatan. Ang namawat man. Kat amangan no dito tinahipanan na kankwana. Ha? Kas kami dito rin eh. Dito tinandandidan ang patayan kankwana. Kat amangan no dito damat na pinatay ni Ami. Ela, awan mo tayo makita dito. Pakatlawan ta ko ma. Dito pinatay da ni Ami. Malaksit ano yung tinagdati bangkay na iti. Dito adisor. At dita dakalakarayan dita baba tumpal. Mapanta dita baba. Kanyang kasanungay. Awan mo iti makita ka. Dala na mabalinta pagnaan. Kasanuta makadanan dita baba ka na yan. Pangaasim. Mangkita ka iti mabalinta pagnaan Igni. Masapo lang makadanan ka dita baba. Sige ila. Padasa iti mga sapul iti mabalinta pagnana bumaba dita karayan. Sapay nagnapumot unay dito ayan ta disor. Nagturong iti karayan. Igni. Gusto dahi ta napanagsangsanggit mo ila. Sige, mapantan. Siguro takkan ka. Mangsapon tayo kipag nata bumaba dita karayan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Awan, Igni. Talagang awan ti mabalinta pagnaan. Kasano nga ta makadanan ta iti karayan. Anda nga paano magnatan iti kalsada. Manglikaw ta na. Isumot lang iti mukha maudya pamuspusan. Ano usan ta na magna iti kalsada, ela. Lalo iti mangitaray ka ni Rina. Kat iyag hindi kay kutahan eh. Anya? Isaw din mabaka may iti daydagon daway.
Kaya't ni Mang Ansong magparikot ko madadon nga anita iti panangitalaw mi kumakan ni Rina. Ngayon, kastoy mo ito tinapasamakan ka. Lando, awanan ni Rina. Napanan iti Amerika. Iso asaan kayo nga agbaligi iti kayat yo ang mapasama. Nagsubligaya man iti Amerika. Nasingpat ni Rina. Iso at diyo iraman. Ay, Nadadaan ti piyak ko. Saan kon ama tungpal ti arapa ako? Iga po iti daytoy anapasama kanya. Rina masnak dayjay a rapist. Kalpasan niya. Pinarigat na kunay. Aging ganap po ka pati puot ko. Inulit-ulit natin kayat na kanya. Demonyo dayjay at tao! Demonyo! Engkarigatak iti pisimbang at iti ayan kaabakras. Katpanyamanak na kinabalag. Ang bayad ito dayjay a rapist. Balsad! Balsad! ano? Kumusta ang tirik naman? Kabalakon mangansong. Agyaman na kada kayo. Naawan kayo kanilang doan ang tulong kanya. Itiday di akong daway. Jak amon na niya tinapasama kanya. Di minam naman na masarakan da kay ti dayja diso kami. Gapuanan itintakas at tao. Anya ti pampanunutom itang aramidan. Jak kayatan ti agsubli di asyenda. Anya? Jak kayatan ti agsubli ijay, mangansong. Mabalin ka di nga agtali na utaklatan dito ay. Wala, ami. Nasaya at launay dayta na panunod mo. No kasta, dito'y abanda ti pagnaanta, igni. Oh, bumapatay ti dayta. Dalan nga, turong kita. Karayan kita baba. Dayta karayan. Kasilpaw tayo karayan na pagtinagan ti danom iti disori dyan nga to. O sige, bumabata nga Ruden. Makabannog igni. Agi na natabiig. Sige. Di pa nang sursurot tayo iti dayta karayan. Awan mo ti nakita ta bangkay. Ano, kawas na lang ko mga nayanon. Uwan nga ron. Sapay ko mata si bibiyag pa ni Ami. No pa'y saan asigurado ang masarakan ta dito eh. Sige. Ituloy talap ta tagsapol. Igni. Tungan, agsyak ta. Sakbay, amaturog ta. Awan basa. Mayat, boss. Tungan. Nangitin nagam iti dayjay ababay. Ha? Tay karisabong. Saan mo nabaliksan? Nangitin nagam. Ako ah. Iti nangitin na ganta iti barito, boss. Aniya? Malagip ko dayjay abarito. Natay nga ta? Wano, si bibiyang pailangan. Natay siguron, boss. Nalapit ngayong kalidan. Kati karisabong. Natay nga tamat, tungan. Kakambaw. Si bibiyag man wano saan, nawan bibiyang ko. Kasanon no si bibiyag, kat agipulong. Nang runa, tamo na si katinang ramaskan kwa na. Boss. Tinasayat, mapantay dya asyan na itong bigat. Agpaliw ta. Ha? Agpaliw ta tungan. Takwatan ta, no anya tinapasamak kinit ami. No si bibiyag pay, weno natayan. Bosan tutunggal barangay. Mayor, agabi kayo pa'y? Agya malak. Nagano na kita apipirma. Lupay kasta.
ipamuspusak nga ipaayan iti tunggal budget, iti tunggal proposal. Kadwa nasing-asing da ti pan nakasemento ti dalanda. Sige, pagkat amin lagi namin. Tuan, saan ka dia dito'y abakras? Tinangitin na ganta iti day di abarita. Wan, boss. Kat dito'y mat, tinangitin na gam, iti day jay nga ani. Wan, boss. Ngam awan mo't makita tabang kay di tababa. No, ti barito, nabayagan tayo jay. Amangan no, pinagbibinggawan ng dagiti ayot ti bangkay na. Kat ni ami. Hindi ka mo, boss. Tawan mo tayo. Siguro, si bibiyag pa lang. Ket, nayaon na ti bagay ti dito abakras. Laglag kam tumat namin tungan. Parikot ti raramidam. Kasanon no si bibiyag pa ni ami. Pakaisasarakam ti naramid mo. Amom ka di, apakatayam day tangay naramid mo. Iti ka nito amamuan day ito ni senyor. Sigurado, madusa ka. Ta siyempre, di na kaya ti matadal. Si kakit din napasurot na ti agaramid iti kinagtagas. Laglagi pa, may san a mayor ni senyor. Mapantay. Dayjay ni Ella, remuar iti pagnanagdanda. Asit gamon, boss. Wan, kumusta, Ella? Anya ti basapul no? Mabalin ka di. Yalaan na kami iti mainom. Saan kayo ang masango? Sapsapulak ni Ani. Gaputa saan pa'y anagaw awid. Tama pa'y. Nudyak masarakan. Sigurado, pinagaram ni danda iti dakas. Anya? Nabayagan nga dag gusto amang rames kan kwa na Bart. Amang ano rin namasdan. Kat amukon no asino. Iti kan nito ajak masapulan ni Ami. Amukon no anya tinapasamak kan kwa na. Sigurado, rin namasda kat pinapaydan. Sino kumatimang ramas kinukuha na? Abay, adda ka din kaayan payat na. Adda tao anabayagan akayat na aramasan ni Ami. Kat amok day ta at tao. Kat kas itinakunak. Itikan ito adya kon makita ni Ami. Awanan ti sabali a pabasulag no di dayjay at tao. Kat ipasiguradok. Paibalod ko. Anya? Napigsak iti mayor daytoy nga ini. Iso a posible a mabalod day ta tao. Anagaramid iti dakas kani Ami. Dita kayoan. Tuan, umasidag ka dito'y. Abay. Makitam ti bunga tinaramid mo. Salbag ka. Awan mo tamanagtek na siya tinang... Di mo balagsan pa tinaramid mo salbag ka. Ang mga nuot na makangag. Boss. Ala, nagsublitan ni Jamanchon. Nakaikitdeng ako nilang to. Kumapang ako ni kadakano dito bantay. Anit ka't masawan? Kanunungak ti motibulo apa nagipalas. Ano? Patayot dayjay aripis. Kunanay di tatang ko, idisibiblet pa'y. Dakas ti agipalas. Pwede ti kunana. Ngam saan ang mabalin ajak agibalas. Pumatayak mat. Patayak dayjay aripis. Parigatag iti husto. Sakbay apatayak. Iparik na tin inok asakit. Sakbay apatayak. Ano? Huwan yan na. Padnagayan, di ko na. Nas
Kan abalsan dagiti kas kan kuana addakas. Kat ipabustoy mon kanyak dayjay at tao. Tasyak timang patay kan kuana. Ganito, Loita, saan tayo mabalin na sumalo kayo? Luwad na kasapulan dito kota. Siya, ken lagi ti daddo makakadwa tayo ti kadwak asumalog ama panagkata. Mang Ansong. Saan tayo nga itati panawan na sumalog ni Ani? Isu ama sapula bantayan. Uwan Mang Ansong. Amok tirig nana. Ano mabalin kahit? Itan ti panagibalas na. Ngem sana maala dayta iti dinadarasudos. Dayta ti kanayon kung ay bagbaga ka na kayo. At da tiyempo, ti anya manabanag. Mawatak Mang Ansong. Nangan ko ti imbagang mga ansong. Ami, Apay! Apay amasapol nga itantang ti panagibalas! Apay! Gapo ka ti kasaan ada kayo pinakapasamakan ti gastoy! Gapo kasaan ada kayo pinaramat! Ti pinagpahigap na! Kalpasan na! Intinag tayo ti makrats! Ami, Ami. Ano ba sabi yung atantol? Apay ating kayang tignan! Ano lang ang kararamitin nyo? agkalma ka lang, Ami. Kasi ito at da tiyempo ti panagibalas tayo. Iso apagkalmaan pa lang dirita. Dumtong ti kalma, ang mabalis mo na iya tao. Saan tayo tanawan, Ami? Pagkalmaan ti kalpasan mo. Agsarita ta, anay mag. Bumaba kami kininanding. Hinggang bumatang iti sublay tayo. Di mo baybayan yan. Pudno ang nagsarita kami. Ngam di tayo lataan mo, noon niya ti pampanunutan niya. Uwan Mang Ansong. Ang mga numarapyan kami. Makaamo kayo pa lang dito'y kuta. Uwan Mang Ansong. Day, kaslada tao di takalapaw day di marina. Asino nga ta? Asino ti tao di ta? Nana Sela. Ella, sakamat balasan ko. Nana, kumusta kayo? Masaya at mat balasan ko. Aguray ka. Apayakas lang nagsangsangit ka. Lintag dagiti matam. Nana, ni Abi, mapagpukaw. Saan na si Bangsang Fred? Sumalo ka. Inak patayan day chay ang rapist. Ipamuspusak ti panakatay na. Balsak. Itan ti panagibalas ko kankwana. Agawa ak ti sumalo ka. Tapno dinak maabutan ni Lando. Sigurado asa pulan nagdayjay. Iti kanito ang makita na nga awanak iti kalapawa. Nakadwa! Nakita yun ni Ani? Nagtulong ijay! Kurat mo, at darami din na iyawan daw. Anya? Apay nga pay? Oh, tsaka mo lang daw. Sana mabalin. Naglibas lakit eh. Kabakamot ni Ani. Sana mabalin na sumalog. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahil ti dalan nagpasalok. Surotik na ito eh. Balsak dahil siya ang rapist. Makam mo dito nuan niya pinapasama ka niya. Pinas ka na. Mapatay ko. Nilang to. Agawa ako ito maray. Ami! Mabitan! Ami! Taytan. Nakamakam na po. Mabitan! Ami! Imbatan na. Ami! Dungog ka! Gusto ko na naman, Ansong. Saan ka nga darasudos? Pangasin namin. Sikat imaysag mga iti pampanunutan. Kumay kan. Magsublitan ni Jekota. Pangasin namin.
Diyak kaya't nga dada ka sa mapasama kang ka. Talaga saan min ama sa pulan ni Ami. Diyos ko, hindi mo ko mabaybayan ni Ami. Anya nga tati kaya't asawan ti panagpukaw na. Naulit manen da ito'y apagtang. Imo na ang napasamak ka ni Victor. Sa ita, ni ba't Ami? Naimbag ni Victor, ta si bibiyag tay. Hindi nga ta, Ami. Talagang agdandanagak aging kaadyak maamuan no anya tinapasamak kan ko na. Antoy, uminom ka ito na naman. Sigurado amawaw ka. Agi amanak. Pangasi, mami. Di mo ulit kong taglibas. Ipagpagapom ko makanyak. Amin tayo ti daytoy ako ta. May sa ti motibo tayo. Tipanggap tayo. Tagibalas. Ang kas ko na ni mga ansong adada ulo tayo dito eh. Sana mahala dahi tayo ti dinunursak. Adan to gundaway amabalas tayo da. Pasensyakan lang to. Ikarik. Saan ako nag-iibas? Aglaman na kami. Awan tidak ka sa mapasamakan ka dito eh. Dapat tapasig ana sa simpot ti kakadwa tayo dito kota. Yan do. Dakat nga dada ka sa mapasamakan ka iti panagdarasodos mo. Ayan nga tadadya ka rin sabong, boss. Hapay nga awan matad. Nagaramid ka iti pareko, tungkan. Sino nga tatidakda kamatan nila? Una na nga muna, no sino tinangaramid itidakas kanyami. Natural na si ka, salbag ka. Anya? Tasaan mo't anlimod kadakwada, tinaramid mo idi kini Ami. Tidamdani pa ng ramas mo kinkwana. Kwa. Kat ita, iti ka nito asana sumangpot ni Ami iti pagnanadanda. Agipulungan ni Ella kini senyor. Anya? Kat sigurado, dakas katungan. Taramitan amin ni Ella ti pamuspusan, tapno matodas ka. Kat siyempre, gaputa mayor itan ni senyor, di na kaya ti madadaan. Iso apay bangod na kamatan. Anya? Iso asaganaam da ita, tuhan. Itulog Nonas ken apatayat nila. Aramidag. Anya. Atoy ako. Agmerienda tayo itinaling ta kamote. Ken addamat ton kape. Manipod itinakirog abagas. Ay naapo, talaga nalain ka. Amon pa yun timang serbi kanya. Winapong. Nakita kayo ngamin anak katugaw dito'y paraangan. Isaan nalagip ko timangyag iti merienda yo. Alangaron apo, agtugaw ka tagsangot ang agmerienda. Apong. Anya ti pampanunutam. Ha? Ay awan apo. Ay, kunak no adda. Ngamin, kasla adda pampanunutam. Kuha, pampanunutat ngamin tay balasang agayam ko ijay asyenda. Agparparikot apo. Kasta ka di apong? Pun apo, mapukpukaw ngamin tay imbilang naakabsat. Saan ka no asimang sangpet? Isungag parikot. Ay? Iso ti pampanunutek apo. Tamaasyanak iti dayjay agayim ko. Nasingpot ngamin kan man nakaawat. Saan laaday ka? Kasla awanan sabsabali kada kami. Taimbilang kumutan akas anak.
Kumusta ni Ami, Lando? Masaya at mga son. Nagkarya sana naglibas. Masaya at... Ket, nangan ka di maten. Uwan manong, napakan ko maten. Kaya nakaintid ko na loob mapapaya. Nasaya at nga rin mo kasta. Magagarang namin nga gibalas manong. Di mo liplipatan na palagipan. At danto tiyempo ti panagibalas. Uwan manong. Ada ko na ibagas, mga ansong. Oh, Ami, anya dita? Surata ko man ni Auntie Ella. Sigurado nga gindi ita. Agdandanag day dyan. Amok asin nagsapol na. Among day talando. Kasaan mo't asabsabalin ni Auntie Ella ka. Ano? Pangaasin mga ansong. Surata ko man ni Auntie Ella. Ipakaamok ana sa niya ati kasasaad ko. Sige, Ami. Agsurat ka. Sa akong timangipan kan kwa na. Talagang awanan ti amok apag sapulan ka ni Amo. Sapay kumata na saya ti kasasaan na. Yad adayong kumadyos ko adakas tinapagkang na. Adag tuk-tuk-tuk. Sino nga taday ta? Sino ka? Siyak ni Ansong. Ti kadua dalando ijay kota. Paunagan na kuma. Tada na patag na ibagat. Nasaya at ti kasasaad ko, Auntie Ella. Di na pakadanagan. Addaak ita dito'y kuta dalando. Di kay kuma agdandanag kanyak. Ket sila lagi paklata kada kayo. Addantual daw asarungkaran kayo. Ngem saan pay nga ita. Tikwentas ko. Pangaasim taalaem ket ided mo ken limang ansong. Adda iti pangik-ikak iti kawes ko. Diyo baybayan ti salunat yo, Auntie. To'y mangipat-patag kada kayo. Ella. Ansong. Itian niya agapo anak ikapang kada kayo ni Ami. Sana siyak ti mangibagay iti dayta. Isuntun ti mangisalay sa iti napasamag na. Basta ti makunak. Nasaya at ti kasasaad na ijay-kuta. Saan lang iso ti babae ijay-kuta? At dadwa akadwa na ijay. Anya. Agam, kasanun ti panagadal na. Saan ka di amasayangan? Ansong, kaya't ko makasarita ni Ami. Apay asaan nga isot imay. Takasarita kumaan na imbag. Saan na mabalin na baybayan na ti panagadal na? Adda arapaap na akayat na atunuyan, Ansong. Addan tukon daway asumalog ni Ami. Ket agsarita kayo. Ngumno ita. Saan tayo mabalin? Ala, ingkalaan ng dagiti banag akayat mo nga itid kan kwa na. Aguraya. Sumang-atak matla ita arabi Ella. Isungay sagana mon dagiti kasapulan ni Ami. Ita arabi. Nakpatayan nila. Ha! Di pa subunak na ijay. Sana siya tinalabanan na tawan gaway na kanya. Patayak langan tapno awanan ti parikot. Sana kung nagkabalyaw. Magnakaging gaya sinda. Hindi kasta. Awan ti makadlaw kanyak dito'y mansyon arumwara. Ansong, ada amin iti dahi ti abag dagiti kasapulan ni Ami. Nasayat. Sumang-atak itamot lang. Saan? Ada makan analuto. Mangan ka pa'y sakbay asumangat ka. Ket kabayatan ti panangan mo. Agsarsarita ta. Sige Ella. Agyaman nak, no pa kanin nak. Mangan ka. Tapno adda pamigsam asumangat ka.
mo rin mansyon. Ita, mapatay ko na dyan nga ila. Sigurado, nakaturo ganda dyan babae. Kahit saan to makadlaw, no sumre ka, iti pag nanaadan na. Amin kami nga day kuta. Panagibalas ti panggap mi. Anya. Nagduduma kinadakas ti napasamak iti tunggal may sa kada kami. Kayat mi ti agibalas. May sa ti aking gapuanan amin kadag ito eh. Awan sa bali. No saan adag iti tao, akaturayan iti daytoy adiso. Narigat na kalabanin. Gaputa, magatang da ti hostisya. Ansong. Pulos ngawan kabalan. Isu na panunot ko nga umungan dagiti daddo maapadak ana biktima. Tasangsang kamay sa kamin to abumales. Anya? No ita, awan pa'y gaway mi. Ngam dumteng to ti kanito, Ella. Dumteng to. Diyos ko. Anya ka din dahito ya mapaspasamak. Ella, agan anat ka ditoy, ha? Ansong. Kat di kag danag. Tasana mabaybayan ni Ami Ijay-kuta. At danilan do'y Ijay, nga iso ti kanayon amang bambantay kan kuana. Sige. Kat di ko mabaybayan ida. Wen, di kag danag. Numabalin. Saan kayo kumaapumat patay, Ansong? Pangasiyo. Di yu ikabil ti hostisya iti imayo. Sige. Liklikan mi day ta abanag. Aging gay ti maliklikan mi. Ngem mo kasapulang nga aramidan mi. Aramidan mo. Nanda ako dito parangan dahil Sarakat ti pagnanadanda kat gibuhos akong tibyak na. Tongan! Boss Bart, ada ka ditoy. Sinursur ka tungan. Anya? Temom, di kan siputan. Amok ti plano. Sige. Padasang naramitan, tasikat ti patayan. Anya? Agsublitan, ijay mansyon. Awanan na kiti ko alalaki. Pimanawtan. Anya nga ti panggap na kiniela. Nasken ama-amuan da ito ini Ella. Itiruruar ko dito pagnanagan nyo. At danadlaw ko alalaking nagturong dito eh. Iso naglamang nga kadagos. Kat pinaliw ko noon niya ti aramidan na. Nagtakdar iti parangan nyo. Pagamuan, tadimtang ti may sapay lalaki. Iti panagsarita da. Kasla di da nagkinawatan. Ket pimanaw da matlang. Anya? Sino nga tadagijay? Kan anya ti gagarada, taapay nga addada dito'y iti kastoy nga oras ti rabi. Amangan mo't no dakas dagijay a tao. Ket addadakas apanggapdakin ka. Anya? Sanak pa aso mga ti Jakuta ita. Tamangan no agsubli dagijay. Ket anya pa'y ti aramidan dakin ka. Inton parbangon langon ti panagsublik i Jakuta. Tapno mapantayan ka, Ella. Sige, Tongan. Agsepta. Wen, boss. Agsepta. Kabayatan ti panagsarsarita na. Sige, boss. Kaya't kamanan apalagipan, Tongan. Iti kanito adakas ti mapasama kini Ella. Gudasak mat ti biyag mo. Boss. Di mo dadaanan ti panagkadwata, Tongan. Kasanan, no, gipulong ni ilakan ni senyor. Ket anya ti aramidan ni senyor kanyak. Basta saan ka nga agaramid iti dakas kontra kini Ella. Ta iti kanito ang pinatay mo. Siyak amis mo, timbang patay ka ka. Parbangon ni Ella. Orasan tapno sumangata. Ansong,
Agan-anad ka ditoy. Ang mga no niya ti plano kan kada gijay lalaki. Ang mga no pagaramidan da kay tidakas. Ang mga no agsubli da iti sabali agon daway. Kat agbaligidan iti dakas sa panggapda. Anya? Oh, Ansong. Ela, adday singasing ko kan ka. Anya dayta? Sumurot kalangan kanya kay Jekota. Anya? Nay maglijay, tanatalgad ka. Ha? Itamat lang, sumangat ka ni Jekota. Ang mga nidakas ti mapasamakin ka. No agtalinagid ka pa lang ditoy. Saan? Saan ka sumurot kan ka, Ansong? Anya, Awan ti ka sa mapasamak kanyak dito eh. di mo kaya't ti sumurot kanya. Saan, Ansong? Lukas tangarat. Agpatuloy akon. Sumangat akon, ijay kuta. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agluto akon. Sa anak unay anak katurog idirabi. Gapo ka dagiti napasamak. Sino nga ta dagiti do a lalaki anakita ni Ansong? Dakas nga ta ti panggap da kanyak. Nagdanagmat ni Ansong. Isu akayat na sumuro taklaangan kan kwa na ijay kota da. Ang saan? Saan na mabalin a sumuro takkan kwa na? Panagkunak. Awan ti dakas sa mapasama kanyak dito asyenda. Anya nga ta tinabasa ni Simon iti paggiwarnak, apakaragsakan na. Simon? Anya dita pakaragsakan? Dahito yan, dito'y pagiwarnak, Anita. Siyak tilinaon ti pagiwarnak. Anya? Naisurat dito'y dagiti nagapuanak akas mayor. Dagiti naaramidak akas mayor. Kat? Maragsakan ako unay, Anita. May pakita dagiti kinasaya at ko iti ili asan Isidro. Isuapat si Claunay. Ngagnanayo na rin nga daak iti turay. Anya? Sabagay, mapasamak dahi Anita. Tagtultuloy mo ti panagaramid ko iti kinasaya at kadagiti tattao. Nang runa, kadagiti mamirmiraot. Iso da tinapigsamang tulong kanya. Ngaron, agtultuloy mo ti kinasaya at ko kampay idi kadakuan. Makita mo, Anita? Datamot laeng ti mairanon. Paos lakay. Naobserbaram ka di ti kalsada dito'y ayat tayo. Wan, engga, bakay. Sementadon. Pinatgan ti mayor. Ti kalikagom dagiti tattao dito'y ayan tayo. Kahit anya ita. Kansaan la dito'y ayan tayo. Agraman ka dagiti daddo maabarbarangkay. Simentado ka no itan ti kalkalsada da. Kasta tinadamag ka. Nasayat mata. Panagkunam. Nagbalbaliw nga tan ni Senyor Simon. Jaka mau. Nagbalbaliw nga tan ah. Ngarahin, pasigmat apagimbagaan dagiti inararamid na. Pagimbagaan dagiti uvilay. Ay, nasayat nga raw no nagbalbaliw ni Senyor Simon. Ay, sapay la ko mata malagip na nga isubli tinagata bakit? Ha? Sapay la ko malagip na nga isublay. Tapno agsubli tani ti kalapaw ta. Malagip pa'y nga ta ni Senyor da itaabana. Sapay ko ata malagip na. At surat ni Ami kanya.
Adda ka no itinasaya at akasasaad. Anya? Nay, kasla na ulit tinapasama ka ni Victor Wen, kastang agpay so igmi. Hindi, nagpukaw ni Victor. Kat sinapsapol tayo. Hindi ko namuan nga daga may tinasayata ka sa saan. Sa ito, nimot amay, nagpukaw. Kalpasan na. Sinapsapol tayo manan. Hindi ko namuan nga damot itinasayata ka sa saan. Wen igmi. Nasayat na ron, lukas tayo ila. Ay, sa pa yung pagarop tayo nga natayon. Si bibihag ni Ami. Kahit, ayan na kano itan. Basta adda ka no itinasaya at akasasaad. Awan nga ro din ti pagdanagam, ila. Adamot gaya may tinasayata ka sa saad. Agpay so dayta. Nakasaritag dagiti kakadua dito'y kuta, Lando. Kayat na kanon ti agnad dito'y. May mayat kano dito'y kuta. Tawan ti pagbutbut nganda. Maansong. Oray ni Ami. Iti panaglabas ti bulan nakaadda na dito'y kuta. Madlaw ko medyo nakalipatan iti napasama kin ko na. Wan mang ansong. Madlaw ko daytan. Ken makumikon dayta kadagiti daddo makakadwa. Agmulmula da kadagiti mabalin tayong apitin. Nasaya at dayta nga naramitin ka. Isuda tan mababay ti agkukuyog mga ansong. Lopay kasta. Naske na bantayam lakam yan. Santa nga mo ti adday ti panunot na. Ang mga agiwayat iti kabukbukudan na plano. Maawatan ka mga ansong. Napasakitan iti husto ni Ani. Iso saan ta mapapalaw? No addaman kasta aplano na. Iso ang masapo na bantayam lata. Sana rumbang ngagdarasudos. At day sinasing ko kanika. Anya dayta? Tay daga nga inagaw mo iti akin abagatan apasat. Malagip mo? Mapay dayjay. Pinasyar mi kada Bart. Nabenta si Jaya. Medyo nalamang alukara. Kaya, anya tigat mo mapasama. Simona. Magipatakder ta Jaya iti building. Tapay ma? Ada plano ki Jay. Ibagampay na umunan anya ti plano. Adda ngamin nakasaritak at tao nga expert may papaniti dahi ti abbanag. Pagbalinan tayo abalay pagliwliwaan. Anya? Narit pa namin abalay pagliwliwaan iti San Isidro san kadi. Tapi narit pamlakat nga rod. Lukas ta nga rod. Maglukat ta iti balay pagraragsakan. Gaputa dakkel akwarta ti mapastrap ditoy. Anya? Nalamang dayjay abanda, Simon. Adon tulakit diti customer ababak nang. Nang runa nagiti agsapsapol, iti marijuana. Anya? Di ka madanagan. Syakon ti makaammo iti dayta banag. Ipamaysamlatan ti panagsirbin. Datan ti makamo iti panakaitakder ti may sa apasdek dito Bart. Pagkwartaan man daytol. Madam. Kitaan ta anaimbag no kasano. No anya ti pamayanta. Sige, madam. Nakamin ti makamo. Ang mga lay ti tao nga agtrabaho. Ala, sika ti makaamo. Masapol nga iti kabiitan a panawan. Adan na ipatakder dito'y amay sa building. Iso anas kan amarugyan at dagos. Wan, madam. Planuan tayo anay bahan. O anya, adan tattao at ang danam para iti maipatakder apasda? Wan, madam. Aduda. Nasaya. Kasanoitan, madam. Masapo la magatangan dagiti materyales. Awan parikot iti dayta, Bart. Itamat lang. Rumuwar tayo. Kat gumatang tayo kadagiti materyales. Kumusta ti plano? Nakagatang kayo iti materyales? Natural. Ado ti kwarta ta?
iso anala ka lang dayta. Apay ngagsinay ka. Kasla na rin ti pampanunutam anita. Ang mga nakibaltang. Kat siya ti madaksan. Madadalak lang ron iti imatang ti tao. Oh. Di ka agdanag. Saan to ang mapasamak dayta? Di ka sigurado. Tanya ti amo, no saan to anasaya para kadata ti pagpanagan na. Huh? Tinasaya at saan kan amakibiyang iti daytoy, Simon. Bayan na kami langan kan ni Bart. Da kamin ti makamo iti amin. Basta'y pasigurado, ngawan to ti pakadadaelak iti dayta, Anita. Di ka agdanag. Awan to. Pagyaman at itikat tayo amin, kakadwa. Gapo iti panagtitimulang tayo. Nalawan tinamulaan tayo dito kuta. Adun to ti apitin tayo. Para maklaan ka na tayo rita, mga ansong. Saan tayo apisin nito? Malaksid ka na itimula tayo. At dapat tarakan tayo ngay ayot. Saan tayo kumalaksad sa dot, kakadwa? Gapo tagpapada tayo amin na may ranit. Aggagat tayo amin. Tapno di tayo agbisin. Mga ansong, ada ko makidawakan ka. Ano rin kami? Nabayagan adyak nakita ni Auntie Ella. Namabaling, sarong karak ko ma. Ano? Di kayak danag. Saan nakagaramid iti di maiparbang? Sarong karak lang ni Auntie Ella. Angin, abi. Di kayak danag kunakmanen mga ansong. Agtalik kayo kumakanya. Bueno, kuyugan na kanilang do. Agyaman na. Intun malam asumalog kanin. Kat apag isunto arabiin. No makadanon kamin ija asyanda. Awan to ti makailasin kada kami. Madam, agpakada kami kinitungpan. Papanan nyo katrabiin. Ingkam sarungkaran ni Ella, madam. Amo yung maten. Korsonadak ni Ella, idi pa lang. Dayjay pa'y atang siti korsonad taam. Sana balin, madam. Palubusan na kami kuma. Bart, awan bibiyang kuno agayat kaman kan kwana. Basta ti makunak. Iti ka nito adyak makapagtepalan kan kwana. Talaga apal tuga. Madam. Ala, palubusan kayo. Makamu kayo. Agyaman kami, madam. Adak tuk-tuk-tuk. Asino nga taday taong may katrabiin? Agsaganak. Addain saganak nga armas ko. Nga iso ti aramatak no bilang tagdadakas nga agpanggap kanyak. Asino day ta? Ni amin samad. Ilukat ko adak stili daw. Siyak, Auntie. Ni Ami. Kadwak nilang to. Umay kayo. Sobra kayo. Kumusta kayon? Narunakan ka, Ami. Ano tinapasamak ka? Auntie Ella. Kung nakinakit din no natay kan, Ami. Pagyamanak ti Diyos ta si bibiyag ka. Wan, Auntie. Si bibiyagak. Katadak itan ijikuta. Kamangak matan ti grupo da. Atataw. Siya kung timang ilukat, Auntie. Darumbang asika. Ha? Siya kon. Mabit lang tayo nakitaan no asin day ta. Nay mabag arabiim, Ella. Ami, Lando, agawan nyo. Inkayo iti silid. Agdadabat. Anya? Inkayon, agawan nyo. Hindi rumbang amakita da kayo dito eh. Wan, Auntie. Umay ka na. Sige. Ella, ilukat mo tayo rita. Awan ti dakas nga ramitan mi. Oh, inak ilukat tiri daw. Anya ti masapul yo.
Umay da ka lang sa rungkaran. Awan ti da ka sa panggapnikin ka. Agsubli kayo langan inton bigan. Jak agaw awat iti sangaili iti rabii. Kaya't ka lang nga makasarsarita, Ella. Bueno, umunag kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta kan, Ella? Nabayag, adi ka nakikita. Sa anak namin na si Marsarongkar dito asyenda. Ella, aging ka kadita kat di na ka nasursur mayatan? Anya? Maaramid ko ti kayat ko ngaramiden kan ka, no kayat ko. Ngam gaputa talaga nga gayatak kan ka. Diyak may turad, di agaramid iti madi kontrakan ka. No kadagitoy. Awan pa'y dayta iti panunod ko. Ngamin, pampanunod dagit ipatpatid ko iti biyag. Ti panagpukaw ni Ami. Anya? Kan maysa, saan ka di nga imbagak kan kailin? Song batak laeng ti ayat mo, no masarakam ni Victor. Ngam aging ga ita, di mo pala nasarakan. Ella. Sa ita, ni manen Ami tinagpukaw. Isa pa nga asin, Bart. Sardengan nakon. Gaputa talaga nga awan ti manamnamang kanyak. Anya? Awan pa iti panunot ko dahi abanag. Gaputa agparparikuta. Magpukpukaw ni Ami. Kat jak amo no ayan na. Jak amo no natayan, uno si Bibyang Pay. Anya ti pakainaigan dahi abanag iti panagayat ko kan ka, Ella. Kinunak matan. Sardengan na kun agparparikutak, Bart. Imagam. Anya ti may tulong ko. Si kalaang ti makasungbat iti dayta. No adda nga ta maitulong mo wenno awan. Kaya konfirmor diti seled ko ang naglamangan ta. Kapatayag na kita at takulan. Kala namin. Awan laban tayo kadakwada. Di armas da. Awan balta kadakwada. Ita ko man ti kundawi ang makabalisak. Ita ko man lanto. Saan pa yung ita, Ami? Isa pagkalmaan tiriknan. Ilukat yu tiri daw. Ilukat ko tiri daw. Auntie. Awan dan. Pimanaw dan. Auntie. Dito'y tayo silid ngagsasarita. Iso a pinaglembang kayo dito'y silid. Gaputa sa anak asigurado. No adda pa kainaigan da iti panagpukaw mo, Ami. Tsak kaya ta makita da kayo. Auntie. Ita. Kaya't ko nga isalaysay mo tinapasamak kan ka, Ami. Kaya't ko adenggan. Kasta tinapasamak kanya, Kantela. Tagiti awanan bain. Talaga nga awan umasting iti kinadakas da. Naibaglakit din. Tanayra na lumabas kami iti disungayan na iti daydagon daway, ante. Natulungan ni. Ket insurot ni Jekuta. Dagiti pasurot ti demonyo. Ayop da talaga. Tawagan din, Kantela. Nadatahan ti piyak ko. Bayadan da day tingay naramid da. Auntie. Saan kayo kung mga kiwayan iti adang kontra kadakwada? Pati kayat ko. Siya ka mismo timang balas iti tao anang dadaal kanyak. Kayat ko asyak ti timang patay kan kuna. Ami. Kayat ko nga iparig na kan kuna ti panagibalas ko. Inutak apatayan. Babaan iti panang parigat ko kay kuna.
Isa pa nga asiyo. Saan kayo na makibiyang? Mairaman kayo lang. Bayan nyo ada kami timang balas kadakwada. Diyos ko. Anyan gayang tinapagtan mo, Ami. Anyan. Nadadailan ti panagadan mo. Gapo ka nagitidagas at tao. Nasakit ko na itinakam ko. Ngam na mabalin. Diyak ko makayad na itapang gabi adwa. Tagibalas. Iso ano mabalin? Pumanaw kayo kuman, iti ko kayo. Sana mabalin, Auntie. Ituloy yung kititi panagadan yo. Anya? Iti na ito'y anapasama, kanti. Iti panagpunam ka di, kat mayulok pa iti agadan. Sahanan. Gapot at ikarka lang ti panunot ko. Katawan sa bali. No di panagibalas ko. Ami, Lando, agan-anag kayo kumakanayon, ha? Kanayon na kamadanagan ka na kayo. Di ka ganda nagkada kami, Auntie. Nasayat ka sa sahad ni Jay Kuta. Siga tirumbangagan na, Auntie. Anya, matanti kastiya mapaspasana. Auntie, agpakada kamin. Parbangunan. Nasaysayat no saan kami ang maaldawan. Taamangan no ada makakita kada kami. Agpakada kami, Auntie Ella. Sige, agan-anad kayo kanayon. Dagiti balakad ko kada kayo. Laglagi pa nyo kumakanayon. Adayo-day to iti ayam sayo. Bye. Iso asaan to amamuan ni Rina nga dagayam kukwa apas dagdoy. Ang supli to day. Kapito yan San Isidro na agindaw. Kasta di, madam. What? Nabitas ko ito yung lokasyon. Nalumbang. Papintasan tayo na ito adiso. Iti kasta? Makaay-ayo kadagiti babaknan nga agbalinto akos tumaryo. Kaasakdalan ko kay Ami. Nangro na launay ni Ami. Tinadaal nitong anti-kinatao na. Kaya't ko asyak amis mo timang balas kadakwada. Siya kung timang patay kadagidjay at tao. Ngam... Diyak kabaulan. Kaya't ko nga ipulong idakan ni Senyor. Ngam... Amangan no isudamot laang ti kanunungan na. Agdwa-dwaak iti mapali na mapasamak. Iso abay bayak pa lang. Agtong panak iti kinuna ni Ami. Asa anak amang iwayat iti adda. Kontra kadag iti awanan pain apasurot ti Tiyablo. Iti kasjay nga inaramid tatong angkan Bart. Naskan laang amado sa dando. Katbay akon da Ami. Isudan to ti makaammo kadakwada. Sino nga taday ta kanayon nga umawag? Disturbo. Itay pa'y day ta. Diyak lang arod sa batan nga mumawag ta. Salbag day ta no sino man. Magsasawag man. Hello? Sino ka? Disturbo ka, salbag ka. Sorry, Papa. Nakadisturbuan ka na kayo. Si kadeta, iya? Siya, Papa. Sorry, nadisturbo kayo ngayon. Sige, ibaba ko ito telepono. Ay, saan, iya? Pasensyakan. Kunak no sa bali. Pasensyakan, iya. Okay lang, Papa.
Kumusta kayo? Masaya at lata, iha. Sika, kumusta ka matan? Nakaya at mas papa. Kailiw kayo. Da kayo kini mama. Sana bale. Dito ikan tumatan nga agnaad, saan ka di? Kuwan papa. Sige, agur uray kami kan ka, iha. Sige papa. Kuwan ganyan. Ni mama. Kaya't kumat ang mga titimat na. Awan dito yung mansyon ni mamam. Nasa pari mo ar. Ada ka no pag nada ka dagiti gagayem na. Sige nga rin papa. Agi na na kayo. Umawagak ka man yan kan maminsan. Okay, sige iha. I love you papa. Bye. I love you, iha. Bye. Tiada kumut lagayam. Unak no asino itayan ti umamag. Nalain ka nami. Amumunta pa na. Kabisado kon Lando. Nakasursuro ka na. Kasto ito tiwagas nga aramidak. Mapanang parigat ko iti dayjay a rapist. Irakad kunto iti puontik kayo. Kalpasan na. Inutak apanaan. Manipod olo. Aging ga iti saka na. Anya? Wan. Naskan arit naan na tibong at ikinadakas na. Tasan lang asyak tinakabasuran na. Oray siga. Kastamatan kan ni Victor. Ani? Amok. Naisalaysay kan ni Victor ti kinadakas. Nga inaramid na kan kuana. Insalaysay namat kan ka saan ka di. Wen. Iso nga mo amin tinapasamak kan ko na. Awan ni Victor. Panggap namat ti agibalas. Gapo iti inaramid da iti day di apong na akulas. Kastamatan iti dandan ipapatay na. Nga iso damat lang ti aking gapuanan. Dagiti demonyo. Ani? Agsanayag iti husto nga agpana. Iti kasta. Sa anak tong agbintis. Iti tunggal ibiyat ko apana. Masapol na agdiso iti bagi. Dayjay a rapist. Agsansanay pa ilang ni aming agpana, Lando. Apay, saan pa yan nabannog? Saan pa mga ansong? Sige, bayam lang ka. Baliktad itang kilobong mga ansong. Anya? Saan na kayat nga gibalasak? Kanayon at palagipan asana ka nung agaramid iti dakas. Asana ka pumatay. Nipagbaga na pa ang dakas ka gibalas. Abay-bay ak kanulangan dagiti nagaramid kanyak iti kinadakas. Gapotad ang tungod lang katukad na. Ngumita. Nalipatan ang dagiti balikas na. Isang tiya grabot nga gibalas. Gaputan na rin na ti kinaayop dagiti awanan bain na tao. Kat day tati mangidurduron ken kuana nga gibalas. Pwede mo day tanong ansong? Ken mesa. Nalabasan ti aramid dagiti pasurot ni Senyor Simon. Agpapadadaamin asayro. Victor, kumusta ka nga taitan? Kailiw kan ang makita. Ngam santan sa ngagkitan. Adda akon dito'y kota. Idin to ta nagbaligi kan iti biyag. Mabalin ang naragpat mon ti arapahag mo. Saan ka amalipatan, Victor? Ani? Lando? Arabin, ang imada ka pa ilang gitirwar. Kayat ko ti aginudo, Lando. Sige, kaduan ka nga ginudo. Lando? Malaglagip ko ni Victor. Kumusta nga taitan? Uy nga ron. Naman mo, nagbaligi da jeti arapap na. Sana kas kadata. Saan ka naragpat ti arapap ka? Gapo iti napagtong ka iti biyag. Day tatipod no.
Dayjay aripis ti pabasolak iti saan ko apa nagbanligi. Iti arapaap ko iti biyak. Dinadaol na ti arapaap ko. No niya ti marikrit nan. Kasta magkayak. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw. Kano lang, idi na erogi ti panakapaitak darday ta a building. Ngamitan kat nalpasan. Finishing langan ti kasapulan. Well, madam. Pintor langan. Nagbiit analpas. Kasta ti kabilag ti kwarta, Bart. Adu ti kwartak. Iso analpas at dagos. Oray iti aglawlaw ti pasdak, madam. Nalpas maten. Agraman ti swimming pool. Nalpas maten. Numamulan kadag iti masetas iti igid. At adaman na pumintas ti aglawlaw, madam. One bite. Iso amulaan yon iti masetas ti aglawlaw. Nalpasan Simon. Nalpasan ti project ko. Katita, panunutot no kasano asumrek ti kwarta iti dayjay a pasda. Anya. At dabaw nag-recruit kadag iti napipintas a babae. Isoda ti arakan dagiti lalaki. Anya. Ngam syempre. Dagiti lalaki nga da kwarta na ti rumbang a makastrak. Saan mat amay tulok adagiti laang mannalon? Anya nga iti kwarta dagita? Delikado ti pampanunutam anita. Pakadaksak day takas mayor. Nagro naket damo pa'y langag takemak. Saan ka amairapan? Kaputa agtalinaad apalimod ti amin. Anya. Agulimakan. Saan kan amakibiyang pay? Siya kun ti makamoy ti daytoy abanag. Sige. Ang maganag kayo. Nirumbang ama iram-ramanak iti dayta. Apay kuma amairaman ka? No agkibaltang. Ket maamuan ako kuam gayam tipasda. Natural ama iramanak. Agpapanunot ka kadi Simon. Ibagbagak lang ti mabalin apagdaksak anita. Basta siya kun ti makamo. Saan kan amakibiyang? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta tipod no anapasama ka ni Ami igni. Si bibiyag pa ni Ami. Anya? Nagtakas ang tinarami dakan ko, ana. Una yan. Imbagak amin kan kadaytoy. Gaputa si kala ang titalkag. Kan si ka tinapudno apagayam ko ditoy. Ila? Kidawag adi mo sarsaritaan iti sabali ha. Agtali na ko maapalimad ti amin. On. Agtalag ka kanya. Ilimod ko rin tayo na mo kan ka. Agyaman na. Ano man yan? Magdakas na talaga. Naraming dati kasta ka niya amay. Huwag nga ron. Tapi demonyo. Talaga maaramid na ti anyaman akayat na. Di naman na nasyam ka ni ame. Ti demonyo. Awan asin na igni. Nagpintasan tinaramid apasda, bait? Magusto ak laonay. Nagpintas ti aglawlaw. Agraman ti swimming pool. Doang akad saran day tapasdak, madam. Idakin nga to akad saran. Panay seled. Seled apagkwartaan nyo, madam. Seled nga yan to dagiti babae nga arakan. Dagiti big time alalaki. Iso ati kayat ko, dagitin to napipintas a babae ti rekrutan nyo. Nga agpaay to kadagiti customer. Wan, madam. Amok day ta. Di kaya danag. Siya kun ti makamo iti day ta abanag.
Sige, Mr. Chong. Kuan. Di kagdanag. Sabten na katimay sa taok. Sige. Bye. Bart, sabten ta ni Mr. Chong. Kaya't na makita ti impatakder ko apasdag. Madam. Nalaing na itsay agayab ko. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Madam. Ala, inkay sagana ti kotse. Tasabten ta ni Mr. Chong. Madam. Lando, nabayag tayong didig ko ta. Ngamawan pa'y laang naaramidan tayo. Ano? Panawan siguro na. Tap narugyan tayo ti agibalas. Masapo lang maplano amin dahil tani. Maplano? Iti kabayag tayo didig ko ta. Di niyo pala na plano ti amin. Agsaysayang kayo kadilatan iti tiyempo. Sana kas tani. Ano ti bawal mo ti armado at tao? Paano ti igam tayo? Idinto ta bala ka na. Di kagdanag. Dumtang ko na tachin ko. Makabawas kang tumatlaan. Orayat day ta at tiyempo. Nagpintas na ito lokal, Anita. Magustwak, mayat. Talaga amayat, Mr. Chong. Adulakit diti maayayo nga umay ditoy. Wala, Anita. Ano maawis ko big time umay ditoy ag palabas oras. Saan laaday ta, Mr. Chong? Wala, mawarak. Dakal to kwalta sumlak. Isuanas kan nga agsirip ka. Iti kasta, dakal mata kwarta ti maipunsam. Wan, mawatak, Anita. Sige, ag kinawatan ka. Naskan nga kinawatan ta, Mr. Chong. Sabagay, kanayon mat ag kinawatan ka, Anita. Mas kapulaan. Dakala kwarta ti mapastrak mo. No adumat dagiti maawis mo nga umay agpalabas to. Iti oras. Iti daytoy apasdag ko. Saan analakat ya gibales, Ani? Iso nga guray tayo iti umno at siyempo. Amo ka matagtagan kan nga gururay. Ngayon, saan mo't narod ang mabalin nga darasudos tayo? Ado ita ti gwardya iti mansyon. Di armas da amin. Maawatak mangansong. Agyaman na. Agor nang tayo pa iti armas. Dua pa'y lang ti paltog nga iduldulin tayo dito kuta. Kurang tayo pa iti bala. Iso anaskan, ama na yun tayo. Wan, mangansong. Naskan namang panimit tayo iti pamuspusan. Tapno madaan tayo, iti armas. Mangrugin ti negosyok, Simon. Adan nakalap da Bart a babae. Anya? Oray sika, Simon. Mabalin mo mati mapanagliw-liwa ijay. Nagpintas ijay. Anya? Ikanak tomat, iti babae ti silid ko. Anya? Apay, kayat mo? Salbag ka. Nuan niya la di tanti mapampan. Okay lang, Simon. Agpalpaliwa ka lagi, Jay. Ngam! Puwera babae. Jack itulok. Nusturetan. Awan ti pagturungan da ito asaritaan ta. Di mo kaya napagsaritaan ta da ito apagkwarta? Saanan. Sabalin ti pagturungan na. Ala, adakan ka. Basta saan nakapakibiyangan. Bayan naklat ta iti kayat ko nga aramidon. Mamadamang ansong kanlando. Kaya't ko ti sumurot kadakwada. Ngam saan ka no amabalin. Amangan no mairaman ak no bilang tadadakas sa mapasama. Maawatak magkitida. May sa itan ti ayan ti panunat ko.
Ibalis ko ti inaramid da kanit tatang ko. Amok nga iso damat lang tinang patay kanit kwa na. Dagiti dagas at tao diti lugar ni. Awan sabali. Non di dagiti pasurot da Senyor Simon. Kan kastamat kan ti inaramid da kanyak. Dinadaol dati biyak ko. Ti arapap ko. Sa amasapol nga agibalisak. Lando, lagi di kwarta. Agsusugal da. Mangansong, jay mesa. Nagturong iti dahi banda. Mapansama to mismo. Lekan, aramatang takin ko na tigam ko atubo. Lando, agawanta. Alaan ta aming armas na. Nakadayitan, Lando. Saan ka na masurutan dito eh? Itekan nito anat lauda tinaramit ha. Mangansong. Sumarting tapay biit. Dito na banda ti pagnanta. Sumalpot na ito itidalan tayo wag turong ijay kuta. Awan na muyo. Apaya diyo nakita tinapasama kiti may sakadwayo. Boss, agsusugal na ka nung amin idirabi. Salbat kayo. Ang takadigbulag dyan nagsusugal. Anya ti kaya tiyo? Agawat kayo ti sweldo yo. Adi yung matararamid ti pagrebangan nyo. Awan pa inyo ah. Salbag kayo ka no. Ha? Oh, apa yan nagulim kayo? Sumumbat kayo! Ay, sumumbat kayo. Boss, kasano itan ti bangkay? Ah, manal kayo akin! Manal kayo! Sumbatan niyo dito kini senyor! Jablo da kita agwarja. Simon, ikatam amin ida. Awan ang muda. Anya? Isu pa ya suswelduan. Adi da matararamid ti pagrebagad da. Ha! Agasam matag susungal da gayam. Imbes nga gwardya da. Sino nga tadagiti ng patay iti may sagwardya tayo? Amang ano isto da matlaan. Anya ti kaya't masawa na nita. Syempre, nagsusugal da. At danaapak. Kat siguro, di na nakikinawaman. Isu aday ta, ang piping na kaitan. Anya? Ikatam amin ida. Awan sirbida. Sukatamida. Salbagda kita at tao. Mangipaay dala iti problema. Kasanuitan, senyor. Itulod yo iti pamilya ng tibangkay. Ikan ng ti kwarta. Tapno awanan parikot. Wan, senyor. Takwatan nyo na sino tinagaramid iti na ito Bart. May sa tisawon dagiti amin ang gwardya iti rabi, senyor. Saan da nga mo? Awan ka no tinakakita iti napasamak. Anya? Kasanuitan, senyor. Sana na dahi tate panunutan. Asikaso nyo pa ilang tibangkay. Nasken, asana na iwaras na ito napasamak. Kasarita manaimbag ti pamilya tinatay. Kan kastamatan dagiti gwardya. Ito lang tinaalatan do. May sa apaltog. Bala. Agraman kwarta na dya gwardya. Uwan Mangansong. Dakkel mo't basi ito inaalata kwarta na. Nangabak sakit diti sugal. Mangansong. Nakay na taday dyan amin nalumit itubo. Diya ka mo. Yun na tay. Awan bibiyang ko. Nasayat mo tapno agparikot na Senyor Simon. Iraman tayo nagurahin dagiti gwardya na. Kaputa kayat da kag paaramat iti dayja bukis. Mangansong. Agpalabas tamanan iti sumagmamanaw abulan lando. Kalpasan agsublitan to manan. Nasken ang makaagaw tamanan iti paltog ken bala. Dakadwa. Dakadwa mismo tinagkunakanyak. Akay kayat siya tiagnahid dito ikuta. No para kanya? Kay kayat kun tiagnahid dito. Nang runakat agmay-may sa akon itiday ko abiyag. Wen, agpapada tayo. Akay kayat nan tiagnahid dito ikuta.
Gaputawan, ti pagbutbutngan tayo dito eh. Ngam kaya't kumanon may palagip ka na kayo. At ikalaban tayo. Wano kabusor tayo. Kat dagiti agasawa Senyor Simon. Kandonya Anita. Nabilib daw na isuagi tayo ida kabalan alabanan. Iti pamilyada lang iti mabaling tayo pagaramitan iti dakas. Kastamatan dagiti pasurot na. Iti agiraman kadag iti trabahador tayo iti asunda. Wano iti ransyuda. Nuita, agsanay kayo lapta iti panakilaban. Nga uray iti mano-mano. Dakal ti may tulong dahi ka. Kan kastamatan iti panagpana. Rumbang nga amin tayo. Nalaing nga puwana. Gapot na dakal matlaan ti may tulong dahi pa kada tayo. Awan ti agiwayat iti kabukbukudan na plano. Nalawat! Yaglabsing iti dahi ta. Madusa. Madusa? Wen, Madusa. Mapatawan iti dusa. Iso na saysayat langin nagtungpal kayo. Gapot na pagsayatan yung matlaing. Anya adusa ti maipataw iti aglabsing. Dipindem to. Noan niya ti mapagnunumuan ti amin adusa na. Laglagipan nyo kuma. Ano aglabsing kayo? Ket nang iwayat kayo ti kabukbukudan nyo a plano. Da kayo matlaing ti madaksan. Inusan. Iso, ti pakaisagmakan nyo. Nawatan eh. Nasayat ka kadwa. Agkikinawatan, kin agsisingnakit tayo kuma. Para iti pagsayatan tayo amin. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agdwa-dwa pa'y laang ni Mang Ansong kanyak lang do. Iso akas dati kunana itahin. Kan kunana amadosa taglabsing. Sama sa kati kang magpagana ti kasi amin tayo. Lando. Iso na say-sayad magtumpal tayo. Kasahan tayo ngayon maditiputan. At namang iwayat iti kabukbukudan tayo nga dyan. Nadi ka de. At datay di ka. Tap na titimpulit para tinanay sa kanya. Lando. Kumusta kan, amigo? Talaga mo ta? May saka na mayor. Well, amigo. Nakatugawak dito, ka pwede suporta. Kumusta ka, amigo? Nasayaat, man. Di ka masarong karan ni Diamansyon niyo. Isuad dito'y laingan opisinam timayag. Agyaman na kiti sa sarungkar mo, amigo. Amo, amigo. Mabasbasa kiti pagiwarnak dagiti nagapuanam kas mayor. Iti daytoy nga ili tayo. Kat pa-check nga ado ti maragsakan para iti dayta. Usapay ko ba, amigo? Ti makunak, itultuloy mo tinasayat nga ramid mo kas mayor. Iti kasta, agtultuloy mo ti panagtakam mo kas mayor. Tikanda nag-amigo. Agbali na ka nasayat nga nagiti amin na umi. Kamutan mo. Sumapakan dan Dapay la ko nga, tagnanayon ti kinasaya at ni Don Simon Alban, nga agserbi iti umili. Wano iti ili ti San Isidro Rodrigo. Kastamat ti kunana, Carlota. Sa bagay, makitak dagiti naaramitan na. Agtultuloy ti pannakarikap dagiti balay pagliwliwaan ijay kabisera. Kastamatan iti sukalan. Ad-adda apimintas ti San Isidro. Dagiti kalsada kan iti aglawlaw ti kabisera. Saan laday ta? Ado ti matultulungan na ataw. Bilibak kan ko na Rodrigo. Talaga anapudno nga agserbi. Apay, ngagsangsangit ka. Apay, di mo kaya ti kwarta? Di ka ganag, babae. At damaitad, aparakan ka. Iswasaan ka nagsangit, ha?
Agda dagiti nagata nga kawas aparakan ka. Usaram to, inton adda umay nga customer mo. Nagsangit ka ita. Ngayon to nagangay. Naragsakan to matlang, babae. Gapot agragsak ka lang arodan. Addan to pa'y kwartam. Saan ka na makarwar dito, babae? Saan ka na makalibas? Gapot ado ti gwardya dito. Kan ti aramidam, agyan kalatan iti dayto asinag. Kat aguray ka iti customer mo. Kada kurso na nagkakaskastrek. Mabalin ka niya siya tonti ka na customer na. Ano niya? Alam na, boss. Saan na mabalin? Amangan, numatali mo daw, numakita na ka. Na, ni Boss Mart. Di mo pakibiyangan dagiti babae itongan. Tasaan aparaken ka dagita. Nubigat para kadagiti customer. Slajak amaw. Nagkapo ka iti may sasilit. Amok ka. Amok tinaramid mo, Jay, boss. Langgong ka talaga. 5 minutos ko lang, Jay. Ay na, nagbitan. Abay, anya ti mo may naramid ko, Jay. Babae, boss. Nagbabae. Sumarnan kan. Palagipan ka, tungan. Di ka agararamid. Iti saan ko ang magustuhan. Diyan kanyat, apakibiyangan dagiti babay. Mawatam. Mawan, boss. Adda mano a babae a narekrutyo, Bart. 5 pa lang, madam. Nagbasitan. Kurang. Anayam ida sa nga polo. Uy, madam. Madama pa lang ang sapsapol tayo imbon ko. Nalaing da jay. Nalaing nga mga lokoy, madam. Nasayaan. Kat pasig pa'y ang napipintas ti mga lokoy na. Ken ubing pa'y, madam. Ubing ko na. Tasaan damat, ababakat. Kumusta matan dagitiin mo na babae? Agsasangit na, madam. Hindi da ka naman nakasadyagayam ti trabaho da. Bayan nyo lagta ida. Kandi kay agliway. Taamangan no makalibas da. Saan damat kit di basta makalibas, madam? Gapotad damat gwardya iti unag, ken itirwar. Kastamat time, nga dagwardya iti gate. Kumusta gayam ko, ingit ko, Anita? Kunani Bart, saan pa analpas ti oras na? Talagawad dahil dyan gayam ko. Bilibak, pinili na pa kapintasan. Bayam lang, tagbayad mo iti hostel. Kwalta manen, Anita, kwalta. Ala, nulakit di ta nagagat ka nga agawis, iti agbalin na customer tayo dito'y. At damat maibulsam a kwarta. Ado ama mo, awisak amin ida dito'y. Nasayaat, Mr. Chong. Sikat ti agsayaat, nukasta ti aramida. Ay, babae. Nagsagana ka. Anda umay dito silid mo yung madamdama. Hindi ko ka, istimaram ti bagim. Ha? Di ka agsangit. Sana bale, tandaan tumat kwartam. Saan ka di ako namin andan tumat parakan ka? Kaya daktakal timawat mo. No, ato timay ayaw ka customer. Ala, saan ka nga agsangit na kasta? Urno semday tabagim. Tayo madamdama. Ada sombrat, ako customer mo. Nagsasaro no ti customer tayo, Bart. Wen, madam. Madam, panakunat. Kat nasayasayat no adda ipatugaw tayo ditoy ang mga sikaso itinay itoy. Anya? May mayat matlaing, madam. Tasaan mi matakanayon na masikaso. Kapot adamot pag natayo no daduma. Nang runa pa, di plantasyon.
Sige, mangsapol ka iti katalak ditoy. Nang runa iti kwarta. No kaya to, madam. Mapan ko ala ni Ella. Ni Ella? Wen, madam. Dahil sulangan di agbali na kasir iti na ito ang pasdag. Iso ti pagbayadan ti amin na sumra ka customer. Ken mga na tayo matan kadag iti arak nga ilako na kadag iti customer. Kaslamayat ta singasing mo. No kaya to, madam. Mapan konsokonen ni Ella. Ano basta? Sumanog kayo manin, mga ansong? Wen, ami. Sikapay lang ti makamo dito kuta. Wan, mga ansong. Inka magpaliwi di manson. Nasken nga damanin maagaw ming armas. Kang runan iti paltog ken bala. Mga ansong. Inton malam. Sumalog kaming kinilando. Da kayo ang gwardya. Sayapin nyo ti trabaho nyo. Diyak kaya na maulit pa iti kasi tinapasamak ini. Awan, madam. Awan. Paramidin nyo ti pagrebangan nyo iti mansyon. Gapot as usweldoan kayo mat iti husto. Ado ti agtatakaw. Kat amok akayat da atakawan manen ti mansyon. Iso, ngagbantay kayo ana imbag. Nang rona, kat inaldaw ti kaawan ni kan ni Simon di ti mansyon. Namnamak ka na saya at ti trabaho yo. Awan, madam. Kasano, madam? Rumar na yun. Nakasaganan ti kotse. One bite, mapantan. Nasken nasabten tatay may sa agayam ko. Magagaran launay amakapan iji balay pagliw-liwan. Kasano, Bart? Mapan munto sukunin ni Ella. Wen, madam. Angam kasanon di asyenda. Kat iso matitaltalkan ni senyor. Bastain kasukunan. Siya kun ti makaam mo iti asyenda. Sige, madam. Kat panag ko na. Nasaysaya at no ipupok mo matan iti may sa asilig. Iti gasta. Agpaay kadag iti customer. Madam. Apay. Kay lalaam launay ni Ella. Kwa, madam. Ngam ala. Addakan ka rin na. Naku na mapagbali na makasyar, o sige, adakan ka. Ngam no ipaaymon ka iti customer. Nasaysaya apay. Madam. Asidagtan iti pangsukunan tayo iti gayot ko. Sigurado, magustuhan na lakit di iti pasda. Wan, madam. Magustuhan na lakit di iti paraiso. Anyati ko na, paraiso? Wan, madam. Paraiso. Kaslamayat day tanagan ti pasda. Paraiso. Wan, may mayat nga mitisikod. Pasda kun kunaklaan nga may mayat no paraiso. Panganso, sarong harap ay danana. Ore pagbitak laan. Sige, agdakan ka. Ngayon mabit ka lang, ha? Awan, manang. Agdiretso ako ni tikalapaw ko. Urahin kay Giant. Di ka kumagbaybayag. Awan, manang. Nalawag pa eh. Iso nawaya ka pa lang amang sarungkar kadananan mo. Ngayon naskin nagsubli ka dagos. Tapno makaplano ta na yung bag. Sige, manang Anso. Sumina ako ni Pinay adalan. Sige, agananat ka, Lando. Diyak makita ni Ella dito yung kataltalunan. Sabi na nga tatayin na. Hoy! Umasidag ka dito, si kalalaki. Apa, sir? Ayan ni Ella. Hindi ka mo, sir. Sampai mga dito kataltalunan. Ang mga nota dyan, pagnanay na. Ang kakitaan dyan, pagnanay na, sir. Inak man, iti pagnanay danda. Sigurado nga may maysa ni Elay Jai. Gaputawanan ni Ami akadwana. Si Riba, tapno sumurot kanyak ije paraiso. Aging gaita, di naklatakayat ni Ella.
Iso na saya at langan, ngagyan ijay paraiso. Tapno maramid kun to, ti kayat ko kan kuana. Tangay awan metlang ti mauray ko panagayat kan kuana. Ha! Nabayaga tiyempo na gur umayak. Ngayatan nak ni Ella. Ngam aging gaita. Awan ti mauray ko. Nasken ama lokoy ko. Tapno sumurot kanya. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumarulo ngayon kami patangatang. Anya ti kunang Bart? Agtrabaho iti may sa apasdak. Wan, Ella. Kasapulan mi ti may sa matalak akasir. Anya? Sana mabalin. Adang trabaho diti asyenda. Saan ka nagtrabaho dito eh? Anya? Ni, apay niya kasta? Kan may sa, awan ti kasta nga inbagbaga kanyak ni senyor. Di ka danag. Gaputan ni senyor, tinangbilin kanyak, tapno sukunin ka. Anya? Agsagana kan Ella, tamapantan. Aglogan tayo ti kotse. Ni senyor tinagkuna sukunin ka. Isungawanan ti mabalinam. Kasanon to'y asyenda? Saan mo na pagparikutan dayta? Basta sumurot kan kanya. Ta iso, tibilin ni senyor. Nalakalang ti trabaho mi ti dayjapas da, Ella. Sika ti agbalin atalkan mi ijay, may papan iti kwarta. Anya? Sika ti agbalin akasir. Anya nga minday ta at trabaho. Wano pasda. Kunaantan ang may sa hotel. Anya? Saan ka na damag at damag? Mamamtumot lang amin no addakan to ni Jai. Dito'y ti pagtugawan, Ella. Agawat kay ti kwartang ibayad ti tunggal customer. Anya? Dito'y ka nagnad. Kat saan ka na mabalin nga agsubli, iji asyenda. Kayat ko iji asyenda ngam dito eh. Diyak kayat dito Bart. Uros lalaki ti makita nga da dito eh. Awan makita ka kadwa ka babae. Di ka danag. Saan da ka nga anuan dito eh? Nabilin amin da kita agwardya. Kan, apay tay ta lalaki. Nakatakdar matlatan iti asidag ta. Asino ti gwardyaan na? Sika. Anya? Siyak! Apay ang gwardyaan na? Di kan agdamag pay. Bart, anya aklase apasdak daytoy. Saan analawag kanyak ti amin? Ibagak man lang ang tipod na. Dahito apasdak, kat balay pagliw-liwaan. Anya? Balay pagliw-liwaan? Wan. Ato a babae ti adda dita akin rato akad saran. Sasagay sana iti sined. Kat isuda ti arakan dagiti babaknang alang laki. Anya? Kat dahito apasdak, maawagan iti paraiso. Anya? Diyak kayat dito Bart. Isubli na kidya asyenda. Saan ka nagkatkad? Dito yan ti pagtrabahwam. Saanan nga ijay asyenda? Diyak kayat dito eh. Saan ka nagreklamo? No di mo kayat nga ipupukamat iti may sa asilend. Kalpasan na, pag umaanda ka dagiti customer. Anya? Isong agtulog ka lang dito eh, Ella. Agtugaw ka iti day tatugawan, kat agawat ka iti kwarta. Nasken nga ilistam ti amin na masingiram. Ilistam metan dita, no anya numero asiled, tinaggapuan na. Anya? Kasday lang ti trabaho. Nalawag? Nalawag, Ella? Sige.
Aramidak ti kayat mo. Nasaya at lawanay. Tunggal si Kigam at nagwardya. Iso adi ka agaramid iti saan na may parbayan. Tanong labsing ka. Dusahan ka. Rabin, ngam saan pa'y analpas ti trabaho. Adda ka nung pa'y talong urayan ni Arumar. Talaga adda kas da ito yan ah. Sigun iti may sa agkwartya ang nakasarsaritak itay. Kukwa ka nun nito niya anita da ito'y apasdak. Talaga adda kas da ito'y abakat. Kaasimat dagiti babae a pagpalpalabasan dagiti lalaki nga umay dito eh. Donya Anita, awan kaasping ti kinadakas mo. Nasaya at launay ba? Di mo'y panubos nga agsubli ya syeda. Nasaysaya at nga ijay paraiso ti ayan daychay nga Ella. Wan, madam. Ado ti gwardya. Iso asan na makalibas. Nasaya at? Ti kayat ko, Bart. Ipupok mo matan ni ti may sasilin. Tapag palabasan dagi ti customer. Madanon to dayta, madam. Sige. Sikan ti makamo kan kuana. Awanan bibiyang ko pa ino anyaman ti aramidem kan kuana. Manipod ita. Siyakon ti bigbigan niyo amang idaulo kada kayo dito asyenda. Awadan nila ang sipod tapi manawon. Manawon? Silahat man dito, senyora. Saan niyo sa pulan gapo tapi manawon? Manipod ita. Siyakon titong palan niyo iti daytoy nga asyenda. Ato ka kasi katitong parang ni senyora. Kaputan na kayo ti ating bukway asyenda. Nasaya atam mo yun dayta. Nui di ni Ella ti mangimatmaton dito asyenda. Kat ano kada kayo ti buntog? Saan itan? Gapotati kayat ko. Alis to amin na trabaho. Asino man amatiliwak a buntog na gunggunay. May kat. Adda ka di agreklamo? Oh, apay nawan ti agsaw kada kayo. Ibagayo no at di agreklamo. Tay tamot laang. May kat no asino man dayta ang agreklamo. Awanan ni Elijah Sienta. Napanan na. Jakam mo. Kasano nga amom nga awan ijay asyenda. Isuti ko natin may sa trabahador ijay. Pimanaw ka nun. Imposible. Di ka mamati? No saan ka mamati? Mapan ka ijay asyenda. Iti anyaga po apimanaw. Ang mga no nakiasaman. Aniya. Nabayatan nga amok nga ampang dayjay nga Ella. Isuasan ako na mas daw no apay apimanaw ni asyenda kat nakiasawan. Mukasaman bilang. Apaya din nagpakada kanya. Di tam makita abastos dayjay nga Ella. Saan na mabalin? Iso titatal ka kay asyenda. Iso asada mabalin ako manaw. Agsidawak matkarin ka Simon. Talaga akailalaam dayjay nga Ella. Kunakmat nga iso lang ti pagtalkak kay asyenda. Awan nga rudan tanaki asawa. Iso manipod ita. Siya kon ti mangimaton ni ti asyenda. Aniya? Sika? Apay, awan pa nagtalak mo kanya? Di nagtalkan? Idin to tatalkam launay dayjay nga Ella at di mo magkap-kapin ano? Jakpat dyan abasta pumanaw latan. O dalakit di jak amo ana pasamak. Tanya ko ma, aber? Ala? Ibagam kanyak no anyaman day ka? Ilimad mo kan ni Simon ti kaadda ni Ella di paraiso. Inlibak ko ti kaadda na ijay. Wan, madam. Girumbang amamuan na.
Siyak ti madaksan no bilang. Gapot a pagtaltalkan na launay day jay a babae. Dumaipapan ni asyenda. Iso adi na kaya ta pumanaw ni Ella. Kasano nga ro ita ni asyenda, madam? Siyak ti makamo. Ipamaysam ti trabaho mi pasda. Kan kastamatan iji plantasyon. Wen, madam. Asikas mo pa'y lang ti asyenda. Ipalubos ka din ni senyor ngay matunan nyo ti asyenda? Awan mabalin na. Madam. Kagurak launay dayjay nga Ella. Gapotay sukit diti at adatal kan ni Simon. Ngamiti siyak nga asawa na. Insulto day ta kanyak, Bart. Madam. Kat itataadan ni Ella iji pasdak. Awanan ti pagtalkad na. No dilaan siya. Bart, di kay lamaasyan kadagiti impupok yu a babae. Nakamam iti dayta. Nakasarsaritak dagiti gwardya ditoy. Sabagay, uray nakasarsaritam ida. Kat imbaga dati agpaisukan ka. Awan mo't lang ti maramidam. Apay ka di anas kan nagaramat kayo iti taptao. Tapno maadaan kayo iti kwarta. Nagado ang mabalin nyo apag kwartaan asaan nga illegal. Ano iya? Illegal dahito yung nga aramidan nyo. Nagkalap kayo kadagiti babae nga iso ti pagbalinan nyo apag ragsakan dagiti lalaki a kustomeryo ditoy. Apay ka di anagado nga mom. Ang trabaho ka lang ta. Saan ano anya laditan ti magbagam? Bart, talaga ka di anangisitan ti kararwayo. Kat agpad adipan kalatan kan ni Senyora Anita. Anya? Isulatan ti tungtung palam. Apay, Bart, natal na ka di ti puso kan riknam kadagiti aramidan nyo akinadakas. Sumardang kan, Ella. Iso day tatijak kayat kan ka, Bart. No kumata na singpat kan makajos ka. Idi pa'y lako mga adanam-namam kanyak. Ngam gapot pasurot na katijablo. Talaga adti ka kaya. Ano niya? Aging gat kaano apaadipan ka iti jablo, Bart. Sumardang kan. Agbalbaliw kayon. Itatana sa papay. Tanukas tayo latan apaadipan iti jablo. Mainayon kayon tukan kwa na iti mang liwang-liwang nga abot. Kat di kayton makaaon pay. Anya nga abot day ta sasawam. Mapuuran po ti kararuwayo ija impyerno. Mabalin ka ditong an. Di nagsurut-surutan. Surutan ka. Siya nga ron ti gwardya mida. Mapanak iti CR. Apay, surutan nak ka di aging ga iti CR. Ewan ila. Surutan ka aging ga iti unag. Anya? Apay, di mo kayat. No kayat mo, agpupuktan iti CR. Nita. Hoy, tungan sardangan nak. Ha? Padasam ti sumurot kanyak aging ga iti unag ti CR, ta ipulong ka ni Bart. Hoy! Apay, da kayon aya. Anya ada kami asasawang. No, da kayo no ag sweetheart kayon. Sardangan nak. Ala, panawan nak ditoy. Ala, umunag ka dita CR. Saan ka surutan? Ngam no kayat mo. Ket duatan nga umunag. Yeah. Padasam ti sumurot ta ipulong ka iti padam asa iro abus mo. Medyo dakkel na ito apasdak. Napintas apasdak. Iti unag kan iti ruharna. Kan madlaw apasig ababak ng ti umay ditoy. Di ko tseda amin. Umay ka, sir. Ang tapay bakan niya, sinend. Surutan na. Sige. Daychay. Andamanan itulog ni Bart iti may sa asilid. Anyan daytoy pagsapulanda. Nagado ang mabalinda pagkwartaan. Ngam daytoy bay. Hoy, si Kalakay! Di man ka ba nagtatrabaho? Ikatankan! Ay, saan ka di, senyora, kasyanda. Ikatankan! Awan serbin!
Amin dagiti saan ang makabaol nga trabaho. Ikatakon, agraman dagiti sadot at trabahador. Digagdanag iti asyenda, Simon. Siya konti makam mo. Ita anaduktalak nga dagayam anomalya dayjay nga ela. Aniya. Wan, gam sa bagay. Siya kitan ti mangidaulo iti tao iti asyenda. Isungawanan ti anomalya. Ipasiguradong lang, Anita. Gapo, ta iti ka nito amalugi. Wano mabangkrap. Sikat yung sumbat. Aniya. Saya atam ti trabahom iti asyenda. Gapo ta uray asawa ka. Nujak kayat ti aramid mo di asyenda. Dosaan ka. Ipapas ko itakan niya ela kipungtot ko. Ad-ad-dakit din anasaysaya at iaramid na iti matang ni Simon. Nyam iti siyak nga asawa da. Saad ang mabalin. Katap nagbaaw ti pungtot ko. Tong patong baot na dyan nga ela. Nasaya at matadakan dito'y babae. Madam, Ala, umasidag ka dito'y ayan ko, babae. ha? Nangag mo ti kinuna. Umasidag ka dito'y ayan ko. Madam, Ita, daytoy ti may bagay kan ka. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.